anya di kinunam ha, inteng. Nanguno di kinunak ba na? Insulsul ko, jay luko at tao, iti kalabos kung karsin. Anya, kat nudot-dot kanumat lang ti manok ni ambong tinaala na. Nakatayab kanumat, jay manok. Agpapagpay may sa adot-dot ti kilikili ti manok tinaala na. Nakay papanana ang nagtagaw. He is tuloy the chicken feed. Panang! Ay... Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya na daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanen nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Mayat at talaga. Ay nalamuyot ti karabukaw. Ala ka, Angkal. Umininom ka iti arak. Idin totally kurban ita. Saan nabali ata dito'y matbalay? Ala ka, Angkal. Intun kwan, at na makakita kan ka, kit picturean da ka. Delikado ka. Kunak mat adito'y matla ang balay. Si kalaang mat ti makakitkita kanyak. Apoy, ipulong nak aya. Saan mat kit di Alakit din. Bukbukam tabasa. Ta uminom kamit ka na kan. Pangikat iti banaw. Manjak, Angkal. Ang mga nuad na makaangot kanyak di tadalan, kat ipulong dakpay. Isupay apagparikutak. Alangarod, makabuka. Angam siya. Uminumak. Basit laang mat. Antay, bagaan nyo man ni Angkal. Tanay, adumat ang tiliban na nga arak. Ang mga nuad na makakita kin kwa na, ipulong da. Kapitan paimot nga raud. Ay, namin anon adinilaw ko kwarog. Angam ko na adito'y kanulaang matbalay ti paginuman na. Kan saanen arumwar no nakainom. Saan na may bagaday ta, Antay? Kasanon nuad da emergency dito'y barangay. Alangan asan arumwar, kat iso ti kapitan. Makaumati ka na yun amang palagip kan kwa na. Tauray palagipak, agsyat matlat ta. Basta diyo itulok arumor ni Angkay lo nakainaw, Antay. Ay saus, kababain. Kapitan paimot nga raud. Marikwanang, gumatangak man iti assign. Wan maray, manaw. Na, agpadatamot gayam anak kamas. Ay kwa, balor ti 5 pisos maray. Anyat ko na maray. Naa, kasanumot ngamin amangag mo. Nagadayo ka mo. Ay na maray. Naskan nga agiin na dayo-dayaw. Social distancing, ako nada. Tapnusan tayo akas ka rin na amakaran. Nubilang tanda kubed. Apay ngay iti daddo maalugar. Kat agiin na si dagdamo. Nang runay jay palingki. Ay na maray. Awan kas itagtungpal itibilin ti gobyerno tayo. Tapag sayaatan tayo dayta. Sige, ibagamon, nanyat gatang maray. Naa, balor ti 5 pisos nga asin, maray. 5 pisos nga asin ti gatangam. Ay na, saan aklaro ti panagsaog ta naka-face mask ta? Apay ngay amaawatak mo ti ibagbagam. Kat naka-face mask ka mo, maray. Mala, agin nanustan, maray. Agin naawatan talata. Mala, ikang kaitiasin a balor ti 5 pisos. Sige, maray. Kan ikanak pa iti balor ti 2 pisos nga asukar, ah? Sige, maray. Kan balor ti 3 a mantika. Balor ti salapi a bitsain. Kan balor ti 3 a buguong. Kan salapi a kape. Naa, pasig ating ay. Amumot a nagrigat itatibiyag. Ta saan tayo ang makatrabahaw?
Nakakwarantin tayo lata. Sige. Makaawat akmot kat. 11 pesos amin ti bayada, maray. Money down first. Sakbay nga ikan kay tigat-gatangan. Ay, un maray. 20 ti kwartak. Isungad da pa isuklay. Kapitan, apay nga agat arak ka. Agawid kan, kapitan. Amangan no da sa bali makaangot kan kakat delikado ka. Ibagadan ton a kapitan a nakainom kat madamatili kurban. Gumatangak la iti arak, maray. Ay, awan lakok nga arak ita, kapitan. Naibusan sakbay ti quarantine. Ano? Agawid ka din. Amangan no da sa bali makadlaw kan ka, kapitan. Kat i-report da ka. Delikado, kapitan. Nanay, nagadumot tinday ta ilot-lutong banang. Nudwa tamot amangan. Tawan mo't anak ta kadwa ta kumaamangan. Agat arak ka, intay. Isa na bali, patikim-tikim unlay, banang. Ay nainteng, di mo lata maikat ti arak. Isa na bali at sa anak mo't ngagbarbartay. Agura ka. Sino ka di manandag iti warasam iti taraon? Ay dagiti mas narigrigat ti panagbiag daangem data. Andi? Kalpasan ti panaglutok, inak tu iwaras ka dagiti mas narigrigat ti panagbiag daangem data. Kasta? Maasyanak kadakwada inteng. Nangruna taawan mo't talaga ti pagswelduan da. Saan da makatagad ita? Tanas kan mat nga agigan tayo amin iti unag ti balay tayaw. Sa bagay baka mukha nga radungaw. Ang mangibati ka iti sidaag Tay nakita iti barangay haul. Ay pangaasim ta saan ka arumwar inteng. Na. Di ka agar aramid iti pakadadaulam. Agat arak kakit din amapan ijay barangay hall. Winit. Saan ako namapan? Matulog akit di. Oh, adoy ti para kada kayo. Sapay ko tamabsog kayo. Agyaman nakong. Nagdakkel at tulong kada kami kanila kay kuda ito'y intid mo. Sino ka itayan, basag? Siyak ni Banang, tata. Ti asawa ni Kapitan Inteng. Si ni Silvana. Uwen, tata. Ay, amom ka di basang. Inaw-awir kay diubing ka. Ay, kasta ka day, tata. Ay, di mo taktaken lakay. Tado pa'y timapan na warasan. Sige nga, Rod. Nana, tata. Tainak pa'y ikan dagiti daduma akaarubayo. Wow, nakong. Katagyaman kami itiintid mo. Ay nana na banang. Agyaman akunay dito intedyo. Tatalagaan na ibusan ti kwarta. Kaasimot dagiti anak ko atalo. Sapay nagbabasit dapay. Jakmut ida mabalin a panawan. Tapno inak mangiremedyo iti kanon me. No panawak ida dito'y balay. Ang mga nuan niya ti mapasamak da. Sapay nila kay ko. Kat adda ita ijay Manila. Nalockdown ijayon. Ala, ikan ka iti taraon nyo ita a lunch. Kan para inton rabi Tainton bigat, agpaituludak ka ni Kwarog iti bagas kan dilata asidaan nyo. Ay na, agyaman nakatalaga na banang. Wen, agtitinulong tayo. Nasayaat ka atao na banang. Awan sa baling nga agtitinulong no kastoy atsyempo ti krisis no di da tayo nga agkakabaranggayan. Ala, mabit lang, taikan kan iti taraon nyo nga agiina. Aw, at tuwin tim pagatang yung nga agas, kan gatas ti anak mau, viraun. Agyaman na, Kwarog. Diyak ngamin makapan ijay ili, taada baby. Maawatak, viraun. Nang runa kat awan pa'y nila kayo mo ditaoy. Uwan nga, Rod. Ada ijay Manila.
Kit imbaglakit din Taadda ka mabalin ang maibaon. Malangarudan. Inak pa itulod dagiti daduma apaw O sige, agyaman akmanan, Kwarog. Kwaraw, ayan na nga itay impagatang kukan ka ijay ilay. Saan ako na nakagatang na natuyang? Saan mo't ngamin nga importante ti pagpagatang yaw? Tabako mait. Day takit din tinaksap-sapulan ni Jachindaan. Importante ang magatang ko ti daduma apaw ngamin, pasig nga agas, kan gatas ti maladagan. Anya kamutan, para may salaang mat abulong ti tabaka. Kan may sa, awan mo't kwartam nga inted mau. Kunak mat abayadak taw intunyag mo. Inakit day, tay nakpa ito ti daduma apaw Aw, day tantay. Naikabil ko amin ang dagiti tarawon iti kartaon. Ala, ipantangarudan ka dagiti agkasapulan iti taraon. Sige. Ala, Intan, isuot mo tamask mo tamapantan. Unan tay. Bayat Ang may ko mati uminaw no awan COVID nga agraira. Tasaan na maiparit tiarak. Salbag da ito'y COVID. Nuapay kat ngamin nga da COVID. Parigatan na dagiti tataw. May ibus kaya man ti arak ka. Sapay sana mabalin agumatang ita iti arak na maiparit. Adya kita saan na mabalinin? Posible. Nakat gumatang ijay ili inton maibus ko to'y arak. Oh, adtoy ti para kada kayo asa nga pamilya. Ay, agyaman kami, nanabanang. Atan kanin dagiti anak ko. Ay, nagrigat talaga ti single mother. Ay, wen iso nga rod asikat ti may sa priority ang maikan. Di na. Taamok ti kasasaad mo iti biyag. Nasapa ka, anabalaw. Agyaman akmanan, nanabanang. Amaw, marikwanang. Nasabat ko ni Kapitan. Agat arak sika. Anya? Wen maray. Dinamag ko no papanan na. Kat kuna na nga importantay. Ay, sigurado ka anak kainam. Wen kunak mo. Ay, Ala, ikanakaon iti may sa noodles. Tain inutek asidaan. Talo nga aldaw asidaan. anya? Inutam asidaan ti may sa noodles iti lasod ti talungal daw. Katwan kasanuak nga rod ang makatrabahaw. Kat naka-quarantine tayo nga raw. Nala, wan man laangan. Sige, ikan ka iti inam nga itlog. Talo a sardinas, kan may sa supot atuyaw. Umdas siguro matdaytan aging gaamalpas ti quarantine. Numalpas Angam. Thank you, Maray Thank you very much. Ay na, ay. Naasi kagayam iti padam a tao, no COVID, anya. Ay katwan, agtitinulong tayo, Mare. Angam no maminsan, at dadagiti kasken ka mapagsamantala. Ha? Wen, Mare, amamukan. Nala, mabitlaang tapadawatan ka iti itlog, sardinas, kan noodles. Libre, Mare. Angam italaang tada ka nga rod rason. Madamati krisis. Ay! Agyaman Maray. Thank you! Nakasaganan dagiti maiwaras ka dagiti kabarangayan, Kapitan. Kumplito ka dimit lang, kagawan. Wen, Kapitan. Bagas, sardinas, asukar, ken asin. Nakasagana ka din tilistaan dagiti maikan. Wen, Kapitan. Very good. Kain adan to sag hahaf kaban iti tunggal pamilya at talaga nga kasapulan. Wen, Kapitan. Naibaglakit din taadda. Kadikit nakakaasid dagiti tataw. Alakit din. Kitaan yung dagiti maiparbag maikan iti sag hahaf kaban. Wen, Kapitan. Sa dino ti papanam, inteng. Nakapulas ka, mate. Ay, inak ijay ili adungaw.
Indak agatang iti masapsapul ta. Tani, awan mo't aminin. Ken padasak man mo't tigumatang iti pineapple juice. Maring mailusot ko. Pineapple juice? Sabalit ti pineapple juice mo kat inteng. Naa. Ay, balbalaagan ka. Di ka agin lalaeng. Di ka agar aramid iti pakaisag makam. Indakit din ta sayang ti oras. Tas ken na makagata nga kadagiti importante. Masapsapul ta. Ala, ang di mo liplipatan ti face mask mo. Ay nakagata nga kung iti arak. Asino ti mangibaga nga arak ti anda dito'y ikaw bang abit-bit ka. Asino nga ti mangipagarok nga arak ti gim ko. Mabit lang, Manong. Mabalin ka diya kita tilinawon ti ikobag mo. Kaslanganin sabali ti pormana. Kan saan mo siguro adakas no kita tilinawon ti ikobag mo, Manong? Kwa, apo pulis. Kwa, apple juice data. Apple juice. Sige, kita lang, tata. Kunak tubay kat. Ha? Arak talaga. Husto ga ti ko natin nakakita ken ka. Gimatang ka kano iti arak itay. Sige, ije presinto. Ano? Ammo mama iparit ti arak ita. Ngam gimatang kalata. Saan na mabalin? Sak ni Kapitan Inteng. Saan na katiliwan? May sa kapay gaya, makapitan. Pusasan ka. Apay ngay? Saan na kapusasan na? No! Iti presinto ti pagpalawagam. Saan na po, pulis? Saan na katiliwan? Agin inumakla iti arak iti rabi? Sagasalasan, tapno makaturog ka. Kan agas ti banog, agas ti kubig. Awanan ti adupay asao. Agpilusupo ka pa'y. Kung saan na katiliwan? Pag-asip apo, pulis. Maasik ka kanyak. May babayinak no tiliwanak. May saak pa akapitan. Swadi naktiliwin. Ay na, Kapitan! Todas mo ita asumabang. Nagturad kamat ngamin agumatang iti arak. Idin totally korban. Ay, Kapitan kapay mat ngarod. Anya ngay ita, tiniliwdakan ti pulis. Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin only abida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengeg. Thank you iting kay panagdengeg iti kalkalpas a drama. Ketap nagtultuloy iting kay panagdengeg, ag-subscribe iti YouTube channel tayo. Ti DZWT 540, DZWR 99.9, ken iti Facebook page tayo, ti Mountain Province Broadcasting Corporation. Siak apo ni John Ributazo from Pito Bukod, Benguet, ti mga akam, iti kwarog, iti drama a Kapitan Enteng. Don't forget to remember, like, share, and follow. Ag-subscribe kayo, kan pakipindot matan ti notification bell. Tapno updated kayo, kadag iti drama, kan programa ti istasyon tayo. Dito kayo, tapno klaro ting kay panagdengeg. Original daytoy. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas
iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ang kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Oh, amom nga usaran da ito'y touchscreen a ginatang ko a cellphone mo, Inteng. Una, di talaang. Inggatangan kan iti kasta. Tapno saan ka ariri-ariri nga awan cellphone mo. Kasapulak ti silpon na. Tapno nalakadak makuntak dagiti ka barangay ha. Ala, di mo pukpukawan dayta. Nangina dayta. Uwan ka di. Apay-apukawag nga. Ay, laglagi pam 2 abulan nga honorarium mo ti pinanggatang ko iti dayta a cellphone. Iso nga an nadam tapno saan amapukaw. Yes! Nag-replyan jay text-mate ka. Basahin taman, Chef. Ay na! Anyat ko na nga, Chef. I love you tao ko na Oh! Kita man! Basahin. Saan mo't nga I love you to timbaga na? I love you tao ko na. I hate you kunana. Saan mo ta? Basahin nga min analaing, Chef. Man? I hate you mo't nga agpaisaw. Ala, kagurgura na ka, Chef. Iba lang kung saan dito yung cellphone ka. Ni, apay nga. Pangipapasa mo tinda ta cellphone mo tipong tutmam. Diyak mo't langan makaaram pala. Uwin, Chef. Iso mo lang. May mayat ti baraw. Ay, anya matikas tuyan. Sumrek ka diti barangay hall. Puro nakadomog ngagselselpon dagiti masangpetam. Aw, kagawad Tomas. Oh, apay, kagawad ko anang. Nalpas maon tay papaaramid ni Kapitan ken ka. Ay, hunan niya. Ungtan na ka ni Kapitan inton sumangpait. Idi pa'y lanapan alawas ngay papaaramid na dayjay ken ka. Ay, mabit lang. Lipasok lang dito ay ayam ko dito yung cellphone ko. Ay, sapay nakangato day tasakam di talamisaan. Dilaw ka, dilaw. Ag cellphone kamot ngamin Ay, mamuan ni Kapitan day tangar aramiden nyo, ungtan na kayo. Awan, pa'y serbida kita anabutusan akagawan. Puh! Asino ti paspasagida, Mare? Dagita akagawad Akat kagawad akmait. Dagi jay nasangputak ijay barangay hul akakagawad Apay aya? Nagaduda, ngam nakadumog damit amin ijay silpunda. Ay na, inungtak man idan, itinapanak ijay barangay hall. Mapanak ko maagreklamo, Maray. Ngam saan dakmet apan pansinan dagi jay akakagawad. Nasaysayaat no ni Kapitan ti pagdiretsuam. Ay wanan niya. No awan ni Kapitan ije barangay hall, mapan ka ije balayda. Ay wanan niya. Malaing kan, Mare. Inteng, ada tao. Pagkuna amat. Agtataol di asaw. Ingka kitaan. Baon ka la, baon man. Nakatugaw ka lang dita nga agsil-silpon. Idento ta siyak, trabahuak amin at trabaho dito balay. Ang agreklamo ka pailaan. Nakman la kitaanan. Nembagngal daw mo, Kapitan. Kastamat kan kamaray. Umayak ko magreklamo. Ay, mabalin nga i-text mo lang tanti reklamo. I-text ka? Wala. Awan mo't cellphone ko. Kasano ko mga i-text ko ngay? Ingka gumatang amaray. Ay na, Kapitan. Awan to pa'y maigatang ko itibagas. Day tanto lakit din silpaw. Ay, di ka nagreklamo na awan cellphone mo. Masapol ang gumatang ka. Kahit, anya ngay Maray, nakareklamo kan ni Kapitan? Adda man la damagak, Maray. Anya dayta. Apay, sino katan yung tiwagas ti pa nagreklamo dito yung barangay taya? Ni, saan mait? Apay aya? Imbagamot ni Kapitan nga itiks ko kanula ang ti reklamo kan kwa na. Anya?
Masapul ka no agumatangak iti cellphone ka. Tapno makapagreklamo Imbaga na dayta. Wan maray. Apay ngay, anabaliwanan. Awan cellphone ko. Kaya't nasawan saan akong amabalay ngagreklama. Nagadudag iti tao dito'y kabildatan asaan ang makabaal agumatang iti cellphone akas kanya. Kasano kami nga? Inteng, Rabien, amangan no di mo amuti oras, nakadumog kamutlatan di ta cellphone mo. Rabien aya. Katuan, nasip ngatan ti aglawlaw. Aya, ay wala niya. Ingkamot kitaan dagiti tanod mo no agron-ronda damutlaang wano saan. Masapul pa'y aya. Awagaklatan ni Kwarog Ay, may mayat mutlaang numapan mo kitaan ida. Agringan. Hello, Uncle. Oh, hello. Abay. Ay, agron-ronda kayo mitlaang. Unanggal. Rinabi kami nga agron-ronda ka dagiti tanod kao. Ay, mayat. Very good. Nangag mo dungaw. Rinabiida ka no nga agronda. Ay, Kunakot ka. Nagbiit mo awagam. Apay ngay asaan kami matan nga agsisisyon. Jakto pa'y makitkita ni Kapitan ije barangay hall. Uray ni Kwaraw kandagiti kakadwa na atanod. Saan dan nga grunrunda maray. Anya ngayon ti mapasamak dito'y barangay tayo. Nusimmadot amin ang dagiti barangay officials. Ay, di nakiramraman ta nagagataklat tamaray. Awan ti pagkunaam kanyak. Saanak mo't makapagreklamo. Taawan cellphone ka. Ay, sabalin san ti mapaspasamak diti barangay tayo, maray. Apay asya ka ti imay. Kat ni Kwarog ti papaayabak. Busy ka numat, Kapitan? Ningay pala. Busy mo't lang. Anya nga ti pakabisian da. Jay cellphone da Anya? Uray ka kita ni Day paradaan may, Kapitan. Naglokon da ti Kwarog kan pala. Kita mo. Nakadumog da iti cellphone daw. Huwag nagpaisuan niya. Mapaanak man iti ayanda. Ay, Kapitan. Di mo ibagbaga sakti ng ibaga, Ite. Iti da ito ibaga. Anya? Saan kami nga grunronda? Anya? Apay saan? Agsilsilpon mo da chiptanod kan pala. Ay, makaungeta ka talagan. Ay, pudno ti bagbaga. Ang pangasim di mo ibagbaga sakti ng idanaw. Warab, Abay, Uncle. day taman lang silsil punter aramide mo na. Ay, saan mo ta, Uncle? Makaungeta ka. Makaungat ka lang Na, makaungeta ka talagan. Uncle. Apay saan kayo kano nga gron-ronda iti rabi ay? Ha? Day tala silpunter aramide niyaw. Eh... Agronda kayo No, saan nga, Uncle? Na, ay kayat mo sa timabaot Ay, saan na, Uncle? Uwan ka, day. Agronda kami ninton rabi Day ta silpunter asikoswin nyo. Sige, idulin ko nga rodan ti silpon ka. Ay na, Kapitan, nasaya at tayo may kanditi barangay hall. Anya ter aramidan dagiti padam akakagawad. Kita Da, naguuli magdamay. Agsilsilpon dagaya Hoy! Adda ni Kapitan! Ay, Kapitan. Anda kagayam. Mukha. Awan babay niyo. Adda ni Kapitan, di kay pailag good morning. Good morning, Kapitan. Good morning. Anya tinararamin nyo dito barangay hall. Kapitan. Awan di maiparang yun, ta silpon ter aramidan nyo. Saan ba, Kapitan? Umay ka, Kapitan, tada ibagakan ka. Anya da ita. Apo. Umay ka. Bantayam dagita akagawad. Ta umay dalag silsilpon dito barangay hall. Awan ter aramidan da. Awan. Masapad nga umay. Agawid da iti malam nga awan magapgapwanan da. Sumanilpon dalaeng. Bantayak nga ron ida. Wan, Kapitan. Masapol nga aramidem ti kasta. Marito yang, ada good news ko ken ka. Anya day tamaray. Napanan ije barangay hall ni Kapitan. Mabalin mon ti mapan agreklamo. Kasta ka day. Wan maray, gundaway mon day to.
Mabali na kung nagreklama, uray awan silpon ka. Mabalinan. Ala, mapankan. Ay na, makapagreklamo ak matlaangan. Ay, Kapitan! Ay, si Kapit Maray. Umayak man nagreklamaw. Ay, di ta kalari daw, ah. Na, Stop ka na dyan. taapay, Kapitan. Nalawag mo timbagakan ka. Natandaan ang timbaga. Di matandaan aklaang nga imbagam. No da reklamo, agtik saklaang kan ka. Sumay. Ayan nga ron titiks mo. Awan nga ron silpon ka. Gumatang ka. Saan ay amabalin nga itan nga agreklamo ak? Tadda ka mat ditoy. Kan adda ak mat anak kasango kan ka. Ada nga ron aramidik. Anya nga itar aramidam, Kapitan. Dato na. Silpon. Anya? Bas-basa ak dagiti reklamo kanyak nga intiks da. Daytoy. Kita inreklamo na natakaw tinuwag na. Ken baka. O, kita. Kahit kasano nga rod nga aksyon am day tangay. Di itiks ko man. Biro kam jay natakaw a baka kenwang mo. Kunak. Di ada aksyon ka. Anya? Nay, apay ngay? Awan metten ti maibaon ko kada kayo adwa. Kwarog. Ibabaon na ka niyan, Tem. Sikati mabaon na. Na. Si kamitin nangig kung ibabaon na. Ibabaon kayo adwa. Duhata ka no, Uncle. Ay, ibatan nyo man nga min deta silpon nyo. Batam ka no ti cellphone mo, Kwarog. Sikalahan ka no, Uncle. Dua kayo. Ibatan nyo deta silpon nyo. Ha, agbilangak. No saan nyo pa'y lang nga ibatan dagita cellphone nyo, makaraman kayo iti balunag. Ligbata ako nantay. Ni Uncle Katsan pa'y. Inteng! May sa! Aday ta. Ha. Aday ti lamisaan. Sige! Tumakder kayo. Ha? Ni Uncle Antay. Saan mo't atumakdar? Inteng! Makaungot at talaga niyan, Tem. Di makilan dagiti mata na. Ha! Jesus. Kwarog! Ingka gumatang iti asen. Daytoy ti igatang mo. Dagtakit naman ta di mo dengdenggan ni Antay, Kwarog. Sige, inak nga rod gumatangan. Si Kamat, Inteng! Ingka gumatang iti suka. Anya? Apay, agreklamo ka? Nagpagatang ka kuman akin ni Kwarog. Sika ti kayat ko amapan gumatang iti suka. Silpon ka la, silpon! Baon ka la, baon. Ha! Awan pa'y ti maibaon kon, no sa anak nga agungal! Nagsinaruno mo dakwarog kan Kapitan nga imay gimatang Maray. Nasabat ko nga rod ida, kas taunay ti misuot da. Kun italaan nakita ka saan ang nag-cellphone ni Kapitan. Ungtan na dagiti kagawad na nga ag-cellphone, nakarkaro mat gayam ti pa nag-cellphone na. Wan nga rod Ay, naisam nga ag-cellphone. O, nayanday dya, Kapitan. Ay namaray, jay reklamo. Jack pa'y naidanon kan kwa na. Takas ano, masapul ka numit nga itiks ka. Pat-pat siyamait. Sadot na lati ag-aksyon iso akas dya ti imbagana. Iso matikunak, maray. Ayan na nga, di imbati ta cellphone dito lamisaan, Kwarog. Isumat nga rod ti sapsapulak, Uncle. Saan ako na makatiks? Diya kung makapag-games. Ha? Agsangit kamot ka lang, Uncle. Agsangit akmat nga rodan na. Kadabagan ni Ante mo, nangikabilan na. Mga nuagungat nga Banang dungo. Indulin mo tayo cellphone mekan ni Kwarog. Indulin ko. Apay? Kwa. Kaano nga isublim? Tadamdamagan ni Kwarog. Isak man ang timpambarmaw. Awanan. Jakon isublay. Idulin kon, taday tala agsil-silpon ti aramidan nyo. Saan kayo pa yan ang maibaon? Gapo iti panagay ayam nyo iti cellphone. Day talatan ti dumdumugan nyo. Iso nga uray agsangit kayo. Jack isublay ti cellphone nyo.
Ay, uray na sayang at abanag dayta, nubidot mat ti pangaramatam, kapitan. Ket imbes a makatulong ken ka, amangan no pakadadaalam. Ala, sige. Dutan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysunak. Dawanin ng labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay.